Ya ikele dinaka ya studio Hirondelle RDC na lusadisu ya Union Européenne. Ngoma ya Kongo yotasika. Ngwashi, tala, mumefandisa maske mbote? Binti, kwisa, muke yawa. Mwa mbote. Yizika fioti mbombo na munoko nange, yo vwanda ya kubumba na mbote. Kasi ngezo la kukwenda wapi? Ngemeza bavende na bilumbu ya coronavirus, nge feti vwanda na inzo kanange kelve na nkima ya kusala na nganda. Ngwashi, miku nasumbila mama leke maje na wenze. Ve? Mevila. Kasi yidika mbote maske nange, Ekipasi kele na kuluata maske. Kuwa mwana na mono binti. Muna pesa ngendo ngisila ya kubaka mpikuluata maske nange tete ya kubasika. Nge kelve bonso baina ke nataka maske na bona jiboko to na nkutu. Na hina, ngefuti tonda mama. Yani mutuke tubaka na beto ntangu nyonso beto luata yao ntete ya kubasika. Kasi Ngwashi. Kana ngemezaba mpila maske kena kunyokula munu na ntangu kupesa bampangi na munu mbote. Mwana na munu binti. Atange kena kusolula kukatula yove. Luata yo ya tatani na nge tiba ina ke solula na nge. Kasi na kutuba mingi. Ngena mona vimenta tapodisa maske. Iki mulenda sala. Mpidina. Neti ya inge meluata. Yokele ya kusajila mbala mosi. Nge feti losa yao na nyima ya ntangu zole totatala ya munu. Yokele maske ya kitendi ya nlele. Ngele nda sajila yao jak. Na nima ya kusajila yao muke yobisa yo na sabuni ti masa ya tia. Kana yo meyuma muke goma yo. Sambu yo kuma mbote na kusajila jak. Ebuna kana muke tifuni ya kubaka mupepe. Mulenda tululo yana kibefu to na kingu. Kana ngezo la kubaka mupepe na bisika ya kufungwama. Pana nge kinge mosi. Katula yo na bantinga. Simba yo na maboko ntangu mosi. Kutula yo ve na nkingu. Sambu nge vutula yo na ilungi. Sambu ngelenda nata kimbevu na mbombo tina inwa. Mibagusa mbote. Ngwashi mikwe na wenze. Bye. Kuvila ve. Mwa mtambu ya manga ve, Betu zabande. Luata maske nange. Tuba stop na coronavirus. Ngoma ya Kongo yotasika. Ya ikele dinaka ya studio Hirondelle RDC na lusadisu ya Union Européenne. Ngoma ya Kongo